Kaže, Bogu se premoliti, kupusu prignjojiti, ne mere nikako. Ne može. Ne može. Eto ti babo i mate slavo nahać 2,5 mjeseca sa takstom. Eto, to je sve platio kupus taj. Od kupusa poslu babu i mati nahać. To je ko današnji neki 30.000 maraka bi ti trebalo. Jest. Eto. 80-godišnjak Osman Jusupović iz mjesta Bilalovac kod Kiseljaka najveći je uzgajivač kupusa u okolnih 5-6 obližnjih gradova. Ostanite do kraja videa i poslušajte Osmanovu priču. Kupus dobro rodio? Pa jest dobro, nije odavno ovaki bio. Eto. Koliko ima duluma? 9 duluma. Imam bunar ja na sve njiva za navodnjavanje. Eto. Gdje plasiraš, Osmane, najviše iz tvoje proizvode? Pa Fonjca, Kiseljak, Busovača, Vitez do Travnika gore. Koja reče da je vrsta? Potomak. Potomak? Jest. A imaš i futoški? Imam, evo ga vam. On je malo kasniji. Ovdje si već sjeku glavice dosta. Ja sam sjekao jučer ovdje. Za Fonjcu. Evo i ovo je futoški. To je na sadlici promašlo. A futoški je odvojen. Koja je po tebi sorta najbolja? Gloria. Gloria najbolja. A futok je najukusniji. Futoški. Futoški kupus. Evo vidi glavice. Draga dosta uzima za salate i tako. Evo ga glavice. On je puno sočan, jel? Jest, evo vidi. Futoški. Evo, vidi. I to su glavice po 5-6 kila. Boga mi si mu ugodio dobro. Jesam mu. Imaš veliko iskustvo. Pa imam. Imaš veliko iskustvo. Toga, vidi. Kaže, Bogu se premoliti, kupusu prignjojiti, ne mere nikako. Ne može. Evo futok, vidi tamo. Jel stajnjakom gnjojiš ili? Stajnjak. Aha. Bez stajnjaka. Evo ga vidi, to će biti glavice, ove po 7 kila budu. Ti kažeš, kad narava dođeš njivu, misliš da je 2 duluma, a 5 ona. Imam ja ido iz Pošumije dole, iz Stambulske. Ma ne mere stignem sve, nema radnika. Ko ti pomaže, Osmane, u svemu? Pa nađem radnike. Plaćaš radnike? Plaćam radnike. Ne možeš sam? Ne mereš sam. Evo sad treba pripremiti za Busovaču paradajz, kupus. Ali vidiš ti, to je trebalo pripremiti zemlju da ovakav bude, jel da? Da. Evo. Evo ovo je jedna vrsta novi Stambulski. Ovo ja im bolji nisam nikad imao. To moraš ljevat vode koliko god naliješ. Kako se zovu? Ne znam. To prije nije bilo. Evo, vidi. Pa ćemo tamo i kukuruze da vidiš. Hoćemo, ićemo da vidimo i kukuruze. Da vidimo sve kulture. Pa ja. Poljoprivreda je dobra, ali traži puno rada. Osmane, ja. U kojim si godinama? 80. 80? Za novu godinu 80 puni. I sve moraš stignuti ovo da obrađuješ i radiš. Sve. Sad ćeš vidjeti ovdje vamo na kraju jednu vrstu isto Glorije, ali druga vrsta kupusa. Ali ja ovo nisam vidio do sad, nisam imao da ovako more i roditi i sve. Evo, to ti je ova sorta. Vidi, samo ruku metni. To kako reče? Kako? Potomak. Potomak. Ja. Evo vidi. To je dobar za prodaju, za kiseli i ovo.
To je sve domaće, ništa hemije nema. Malo snimi ove kukuruze. Noću. Ja mislim da nema ni kukuruza bolji ovdje. Ko tebe najbolji kukuruzi Ma bude? je sigurno. Hvala. A? Mašala, stvarno jesu dobri. Evo vidi. Nema ni govora. Jesu dobri. Vidi vamo. Jesu. Pa to je šuma. A nema šta. A? Nema šta. Evo. Nisam ovako dugo vidio. A? Nisam ovako dugo vidio. Ne može ostati od divljih svinja kod nas. Napadaju ovdje svinje. Nema, ne napadaju. Eto sreća. Imam unijem pečencima tamo, dolazi jedan jazovac. Pravi štetu. On voli kukuruz. Ja. On voli kukuruz. Voli kukuruz, vidi. On veliku štetu može napraviti. Vidi bogati. Kuda ćemo? Ti znaš kuda može. Ajmo onda. Kud rekneš da idemo, ićemo. Ajde. Idemo sad kroz kukuruze. Kroz šljivike i livade. Vidi. A Osmane. Kroz šljivike i livade. Jest, vidi. Vidi. Mašala. Vidi, a travke nema. Osmane, možemo se mi izgubiti ovdje u ovim kukuruzima. More. Šta tu vidimo? Bunar. Bunar, voda. Evo, to ne mere prisušiti nikako. Ima vode uvijek. Ima uvijek. A još jedna stvar. Ja sam odveo ovo, imaju kako se zovu oni za navodnjavanje, priključci. Ovdje sve skroz do kuće, odveo sam je kući. Voda. Bila je na institutu, imam odobrenje da je ispravna, zdrava, sve voda. Jesi ovo bušio bunar ili? Bušio bunar. Bušio neko. Bušio. I bila je nekad ovdje buna, jabuka, sumlija, i bila vrelo pod njom. A ovdje poslije stvorila se baraka, smo to smo drenažu izvršili vamo, uveli je tamo Odbili je za obiš. Ja, odbili je vamo u jarak Ovdje nam je krompir. Jest. Jesi vadio krompir, kakav je? Dobar ba. Ima ga, ja? Ma ima, dobar. Ko tebe znači krompir rodio? Nema motike. Ko tebe nema ništa da nije rodilo? Ma nema ništa, vidi. Vidi. Koja Agrija, jel? Agrija. Najbolji. Vidi se odmah s početka da je krupan i kvalitetan. I čist. A vi što je čist? Jeste. Tu nema ništa. Koja je cijena krompiru ove godine? Ma viću da su do 2 marke. Do 2 marke? Ja. Pa ja izdoje krompir na mnogo mjesta. Marka i po 2. Nije ovdje. Ko tebe, Ovo ti je zemlja urađena kako treba. Eno, vidio si. Isplati se raditi. Ma i ja. Evo jedina je greška što nema, na primjer, i za krompir na ovakvoj parceli posticaja, što nema. Da, To šteta. valja plaćat, skupo đubrivo, obrada. Ja, i kad sve uzmiješ, kad sabereš na kraju... Na kraju nije Bog zna šta zarada. Ja. Na ovakvim parcelama. Evo vidi gore do kupusa, vidi, pa vamo. Ja. A nekad je bio unosniji taj posao već danas što je u ovom vremenu. Eto kažeš da si... Ja sam ovdje bio kupus na ovom mjestu 4 duluma kupusa, 74. babo i mate slavo nahać 2,5 mjeseca sa takstom. Eto, to je sve platio kupus taj. Od kupusa poslu babu i materi nahać. To je ko današnji neki 30.000 maraka bi ti trebalo. Jest. Eto. Vojska uzela, sa Džemsovima dolazila. Možda je to 74. godina bila, eto. Vidi još zeleni krompir. Znači poljoprivreda je nekad bila isplativija već danas. Jest, isplativija. U to vrijeme, 70 i neki. Pa ja. Pa evo sad koliko bi trebalo para, jel da odu? Da im taksta vozi. Za 2 osobe trebalo bi sa svim blizu 30.000. Pa ja. Nek su
uđu malo u statistiku, ja ništa ovo ne pričam na pamet. Ništa. Ovo je sve istina. A niti bi pričao, Bože sačuvaj. A nisam kad kredita digao ništa, nikad na ove sjetve. Sve financiram od svojih sredstava. A ja sam predavao kupus i na ekonomiju svake godine kad je bila na Brestovsku. I to nam možda velika je greška što smo ukinuli. Jer su ljudi sijali s traktorima, odvlačili dole. Ja sam radio dole. Evo dolazimo do paradajza sad. Jest. Koja je vrsta paradajza ovo? Lila. 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 Ima po kilu i više, vidi. Vidite. Sam sporo zori ove godine. Pa eto, stignut će. Stignut će, ima vremena. Stignut će. Pa što se tiče i paradajza, ja sam jedan od boljih proizvođača i uzgajivača toga. Evo vidi ovdje. Evo, pogledaj. To treba da se skida, jel? Tako kad je. Ma ja skidam da ga sunce bolje hvata. A zbog toga? Ja. Ima im većinom 90 deka kila. Eto. Samo pošao je zid. Ova 2-3 dana je, ovo 7 dana pošao je dobro zid. A evo valjat ćemo malo i kiša. Ja. Jedno nadbjegoj. To je. Vidi ono. Evo. Vidi. A pokrio ga list pa se i ne vidi vas unutra. On je Vidi. ko grožđe. Vidi. Ko grožđe. Vidi. Evo. Truhne u zemlji dol kad je na zemlji. Neće truhnuti ništa. Evo. Evo vidi. Evo. Ništa. Ništa. Dobar. A moj Osmane. Ma ima se šta biti, jel? Imaš i paprike, evo. Imao sam Evo. paprike, dobro. Evo, paprike stigle dobro. Jest, I rodile. stižu dobro. I to crvena paprika, nju je teže uzgojiti malo. Crvena. Ja. To je, mislim, dobra mi je zemlja ovdje. A vidi dole. I šuma je naša dobra. A dobar je radnik. Dobar je i radnik. Da nije radnik dobar. Ima mašine, god ćemo snimiti. Hoćemo. Sve. Za kupu sadinje, za ovo. Pošiće u lubence. Hoćemo vidjeti lubence još. One su pobrane, ali dobro, mora se još vidjeti. Ja nastojim da nema ništa da ne valja. Ako ćeš radit, radi ga kako treba. A stekao si ti neko iskustvo? Pa baba mi je bio rahmetli u Hrvatskoj vojski, otišao i zarobljen u Rusiju 7 godina, a nije se znalo za njega. I bio je tamo, vratio se za 7 godina preko Njemačke i Austrije i stekao je i on dobro iskustvo. Znaš, U poljoprivredi. u poljoprivredi. I onda kad je došao, bili oni infobirovci, mladi muslimani, i njega zatvore u Sarajevo. Jedva se kutali soba, nema kakvih pitanja nije bilo. To je za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ja. I ti si prenio sa svog babi to znanje, jel? Jest, znanje, pa. I onda si radio i u firmi. Imao sam tako najprvi ovdje. Onda otišao sam u firmu, radio u poljoprivredi. Poslije je vozio direktore i tako, pa sam hodao, vidio sve, ko hoće iskustvo more stignuti. Fatu si sve. Evo jedna vrsta lubenica ovo. Prija dođu one. Evo dobre lubence, Osmane. Prija, dobre su. Vidi, Dobre. Evo.
Ali ja lubence sijem da mogu ovako upučastiti, tako, vidi. Evo. Ima kapitalka. Ima. Evo je, boga mi. Ima. Ima ova velika i 15 kila možda. Ima i ove dobre tamo. Jesu i ove, dobre. Bilo je i dinja. Dinje prije sazdiju. Da sam mlad. Ja se ne bojao uzgojiti ne znam šta na svijetu u ovoj zemlji našoj. Eto, ne bi se bojao. Ja nisam nikad ništa postio da nije dobro bilo. Sve uvijek uspije. Sve uvijek uspije. Evo vidi sve. Pa ja. Ali ipak znanje i poljoprivreda. Znanje, pa nema, I poljoprivreda je znanje. Kad ne posiješ, nema to. Ako ne proizvede sjeme, ne posadiš na vrijeme, sve je to stalo do toga. Sve ima. I u koje vrijeme da posiješ i dobro sjeme da imaš i tako. Ja. Jedan je omjer za kupus, mi zovemo ledeni utorak. Aha. To je 1.7. se sadi. Aha. A 30.6. sadi se sjeme. Ako ćeš da stigne. Ledeni utorak obavezno, ja. A ledeni utorak to je nekakvi svjetski običaj to da sije. Mjera jedna, ali u redu je. Uvijek sam sadio. I pridržavaš se i danas tu. I danas. Ali neka si došao, hvala ti. Meni je drago to. A nemam te se šta ni stiditi, ali da je imao šta vidjeti. Dobro te zdravlje služi osnovne. Izgleda vitalan si baš ono... Za novu godinu 80. I dobro razuman i sve ovaj. Pa vidio si kad bili smo u Fojnici, svi me znaju. Svi. Ali svi, hvala Bogu, po dobrom. Po dobrom, dobar si čovjek, evo, znamo te dugo vremena i svi traže tvoj kupus. Jest, dobre ljude. Prošle godine ti znači bio malo podbaciju, pa nisi bio baš puno čest na pijaci. Pa znaš što kući dolazili. Evo. Kasnije će opet dolaziti. Sad je malo rano došao ove godine. Da, moram i to reći. Naši ljudi ne gledaju šta će svojoj djeci priprema za zimnicu. Iz razloga toga moram ovo kazati. Reci. Ovo je važno puno. Ko zaljeva rijekama, potocima, ovo gdje ne mere biti riba, to je zagađena voda. A kupus savije u listove svoje gore svu prljavštinu. A kad on ovdje doje iz biste vode koju pije zaljeveno, pa to bi trebalo biti i skuplje. Ekološki ti čisto, uglavnom izvorskom vodom možemo reći da zaljevaš kupus i kulture ti. Imam iz Sarajeva papire da nema sumješe primjesa u vodi. Pa čak nema ni kiseljaka. U nas ovdje prisutni kiseljaci puno. Aha. Ali eto nema u ovoj vodi. Nema kiseljaka. Nema primjesi, eto. Iako je za mene kiseljak čista voda u odnosu na zarazu potoke i rijeke. Da. Pa šta misliš ti, Vrbas, kakav je što se tiče čistoće kad zaliješ kupus? Aha. A sve su septičke uvedene u rijeke i u potoke. 90%, eto. Možda 2 tone. Paradajz za 2 tone ima. Još. A krupan ti je za pohvaliti. Ma dobar je, nemamo ravna što se tiče toga. Ovaj paradajz moraš izrezati na stolu, nema vode u njemu ništa. Primjese. Na stolu. Evo. A to je velika razlika. Jesmo li jeli do sad paradajz koji je ubran prije 15 dana i onda kad on sazdije, to voda postoji onda. Postane voda u njemu, a srce zeleno još. Aha. I nema ukusa nikakvog. A kad on na stablu sazdije... Prirodno. Ali neće ljudi to da misle svojoj djeci šta daju i sebi. Ja mislim da sam u pravu 1000%. Ovo je domaći kukuruz, vidi. Evo.
Ma radi se, eto ja i žena i tako djeca rade tamo drugi poslovi. Može li se naći radnika na dnevnicu da hoće i doći Na raditi? slabo. Slabo, jel? Koliko Hoće da? 70 maraka. 70 I maraka. hranu. I hranu ima. Jes Boga. Znači više ti je potrebna muška snaga, veženska. Ja? Jest. I ovake dvije njive malo je inače. A? Malo, Malo je inače. malo. Imaš dobre uslove, Osmane. Ima. More dijete vozi traktori. U mene djeca su svoje zamala znali vozi traktor. Ima. I tako da Koga od porodice imaš, moj Osman? ženu ima sin i 2 unuka i nevjesta. Da pozdravimo naše Ajde. gledalce, pratioce. Je.